ka jing pulang kani jing tuai nyalan dari equal susyam di General Secretary Jongkai di Jajil District but kabang kwa bano kani kapor kalong ba kandan daka straight line bangin buat pe jaka kali kada keladan ka kali bakit speaker kitinghung ang teh surak nya be south ligi baik mende bantam mende banle tam manu manuru ban mi nang to lain ban be ban simpasya nu inulu amingau bayar kali nya be tek kakum kalain belabu ilong disiplin in peni raka akor buram imde ban simpas rane mitam ban penmi kanu ka jingkulmar hang niantai akarpat ya baro kidkhot bikin simkhya bikin petlang iwiwei bakanum dan kane katai diasno bro satu jadi diasno suciam in pelong ya kajing tuai Ahmad juni baralang Punilik sa ublay si Ruay. Ang ublay long try nung bu nung tao ini karena selah jung thandaw. Ni iya try ban yulum lang. Haplau jung office jung case. Ruay swabin sim ya kini dapat. Ban tulong ni kajing ya rally. Ban penpawa try. Hachwabin sim ya kenu ka sim jam. Hachwabin sim ya kenu ke isu le mentah ketauba dosan jeng cek ibu ya me atrai hakmat nama klem me ngimla balai kajiya jongi mentah kasih kum kedap persya ya kijing kuman jeng kasorka ya kijing dua jeng kaseng kijing dua jeng kaseng kamde atrai mentah kijing mentoy jeng kaseng handrai kijing mentoy na mentah keribet kacak balai bisnai dalam ni kene kijing rally kajengi Naduk kini kacakah ke sedang, pak haduk dengan boy, hampir kacakah ke dengan rabis ni pelam, yang ini kat bangin ang yat, kumbal, kajing penuh, gigi kan semua try, ban penmi ya kuno kahulura, handrai ini yat, ini yat kata kajing sup, ban penpau try, kum kajai penriu, ngiruai kena ki isu, sementara ban im keribet kajai penriu try, isne ban yarap ini, pada mabu try kipo pun, agar dia uji su ngeruai, amin. Yemen kapal yang upah bulan bagian pemelawan mentan sal lagi baik kebut dia kali berahmat dalam ya Badan ni kanya po, dami nga rin.
jujur dia. Oh, dengan Nadine. Mana?